Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chhiar tu Silian sang puya. Chief Minister Puzoram thangan mitin her danglama hlotlin tir thei tu chu tumru na ani ati. Deputy Chief Minister Puton Luen Min Khan tol te tomato herna khol hongin tomato kut puya man pui. Vice President Jagdip Dhankar chuan India chu khovel ram e badin munlian zinga pangana ani to ati. Rishi Sunak chu nimin kai khan Britain Prime Minister thar anita. Chief Minister Puzoram thangan mitin her danglama hlotin tir thei tu chu tumru na ani ati. He thui government champhai veng thlang mil school in kumsom rungatlin Diamond Jubilee anlomna nimin khan soya. Chief Minister chuan mishing te zinga hian midang dai na oma minaran anom le a chung mi te her danglam thei tu din mun sang hlang kai thei tu chu tumru na ni ti hria a ti tak tak na le taimang nen an be chuan zirlai de chuan din mun sang tak an chel thei ti in hreturin a fui ani. Kum sang has go samruk pahnia din government champhai veng thlang middle school headmaster masaber Chief Minister Puzoram thanga hian Diamond Jubilee pola thedengna an siam khu na ahonga Jubilee lompuina tangka fai a hlan bok Chief Minister Troyom tu champhai not BL to MLA Dr. Zitar Thiam sang Jubilee souvenir tlang zar bok ani puan tongin Chief Minister Nimin Khan grape ching tu polin grape an song bola mun champhai tlang samami to in an hmalak dante ain puya grape ching Aizawl tu te ham thatnan wine rules siamani dante soim mason bel zel tur mathlir thani apoi moti a grape ra thachi neya vongrang tura malakte mithiam te nen thokhowa achi ne enkol dana malak bel poi mona te po Chief Minister hian asoyani Chief Minister hian nimin jing ve khan champhai khopui kenga luang ke lunglia lui khuwa nakal lai mek potlo in na thok tu te thilkal mang soi puya hetui khuwa hi champhai khopui tuin tur pek bel atan te thalai champhai le litin tui amomo pushuk nan te len kho thonna le khwal hip nan te sanga khoya ezonat imason nan te khopui timoi tu le sile sa tinom tu tan te ro manani thu na thok tu chuan an soya tui khwa zo felani nuwa enkol ji zen tu le line department kal tanga mulak the dan tu te po ngai tu chho mek zelani ti Chief Minister hi an no shil ani tual te khuwa tomato sorna khol bun chon min jing khan bil to MLA Deputy Chief Minister Puton Luen honga hemen huyan chuna tual te weme hola tomato festival a man pui tual te tomato festival a hian Deputy Chief Minister chuan tual te khuain tomato festival an bo sei chu lo mamati thule tual te tomato thar chuana hian nei tuwa ai ngai ve ti asoya tual te khotan tomato chin orzel tha ti thule Mizoram pum huapin tomato nei tu ni na hautlat atul thu asoya tual te khuain a pola tomato huan ano siam sak chu lo mamati thule an huana tomato thar masaber zongzong chu TTGCS tena ahlan vek thu soi ani puton lue chuan tomato chin na mun na tlona horticulture department malak na department ne society in tui khwa tui liter noi khat sing thumleng an siam cholo mamati thule tui zem dang tui liter noi khat vel tal leng siam bel turin ma alak tur thu soya apanna kongpo thalaya siam dan ngai to ani don ani ati tomato ketchup siamna khol an cha thlen hnuwa tuna permission nei thlapin bazara shal chhuwa thei tura tlang zar ani ta chulom amati thule an ketchup siam hi atuya ai tlaka a tha a Mizoram tharani bokti mi puite den hria thine turin vorlar atul thule a vorlar nan ai mela puite te pek tur po hon thadon ti asoi ani puton le chuan tual te khoin kumina tomato shalna atangin cheng bible che ni chuangan leito thule sial hok point lakhui thel shalna atangin cheng bible che khadon an leito bok thuta langin kumthara chongtlai le kho haya te sap thaya be pui thak an tum thu soi bok ani he hunan Professor Eflin Moya MLA Vice Chairman Horticulture Development Board point tomato ku chu abese ayaro point ni thu soi ani tual te kho hian kum sang ni chom pare ke vi ke malak nein tomato chin chin ani nuwa sang ni chom pako khan mi somni palin tomato ching trainin kumina hian chung ko zahni somni pathumin tun thani somni pathum thleng khan grade A tangin cheng verbal sen hi le noi som ser pali chuang le grade B tangin cheng noi thum chuang an leito ani YMA saphet ko tars lungle chuan chimlam me puitan kong pui poi mo tak ATL road ramlai tuile lungle in kar kong pui chhelo to ka mo phurtu te an ngoi reng chu dem omanti thuan soi heme chungchang a hen nimin khan thu semin lungle saphet ko tars YMA chuan he kong pui siam na thok tu contractor Bhavya Construction Private Limited 10 an siama tanga fur khat empo aral mai na satakin a chhale nga ran ti a tun thani sompret khan no vehicle day YMA saphet ko tars lungle chu da puang hiala ma se hi hen omzia anei le lova
an be si angin YMA chon mo phur tu atangin thul hla engma adong lova kong siam na po bultran na mel rin tlak mu turom lovani anti hetenga mo phur tu te an ngoi reng le hmulang na pe tham le ning ne lu tuk hi thotran zana thu khom YMA saphet ko tar tung le executive committee chuan demo mati tak zeta hei chim lami pui za lo na le musina lian taka YMA saphet ko tar tung le chuan an nga anti a he wang hian YMA chuan tun thani samthum pakhat thleng lai chan le a hemini hian hmalak na om le om lo le hmalak na rin tlak ani MT a hmuna kong chela hi en ni se du tu sama hmalak ani lova mo phur du te hne na tanga thu hla engma hriat ani lo bok chuan kong pui tha ne theinan an thiam anga hmalak ni se anti ani Election Commission of India na ngai poimo tak in thlan kai hnoi thil poimo te mi pui zirti na le vote thak poimo je in zirtir na Systematic Voters Education and Electoral Participation SVEP lunglei district kalpui zel dan tur ngai tu in nimin kha lunglei district conference hall district SVEP core committee an thu khoma thut khomi lunglei DO borsap ni bok poklo thongan e na kai shuai ani DO poklo thongan e chuan democracy sel tak nei theinan khula tui vote nei theichin te chu electoral roll anin zia lu veka a huna thena vote an thak tho poimo ti in lunglei district SVEP hmalang na chakta kalpui zel ani theinan member te theitop chho tho turina soma election chungchang zilai te zirtin electoral literacy club chu lunglei district huam chunga school le college rang ranga din ani to thu po asoi ani thut khoma hian SVEP hnuai hmalang rang rang two wheeler rally campus awareness campaign futsal tournament social media campaign ne awareness campaign rang kalpui dan tur rel ho ani Nimin Khan Mamit Siam Lena Hola, Sorkar Lai Pui, Ministry of Food Processing Industries Le District Industries Department, Mamit Bultumin Pradhan Mantri, Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme, PMFME Scheme, Chungchang Shilfiana Hun Manani, Heta Hian, P. Elizabeth Lorem Thangimar, Joint Director, CNI Chuan, PMFME Chungchang Soifia, Puzo Sanglina, General Manager, MIFCO Chuan, Scenario of PMFME Titupui Mangin, Scheme chungchang chitir na ape a pilal engmoi lead bank manager SBI mamit chuan financial literacy chungchang zirtira puje di traite DDO nabart kulasip chuan PMFME scheme chungchang subsidy omthei rang te kal khom te ashil bok ani heun hi pusi dong zalala district commerce and industries officer DIC mamit chuan kai showin self help group te asiam lama tuimi te le chanchu bumi te antel ani Kulasip district chung sai pum branch OMA chuan zo partisan chona camping rangvamola nei mek tan chome rang pick up phur thu man pe a heng chome ti thotani khan camping ne na hmuna an pe ani an chome pek te atam zok chu OMA na tlang an chon khomani a adang chu sai pum khuwa chung ko tinin an rem chan ang an thok khom te ani tukina COVID-19 demonstrate thar berami paserin rian kai ti mu choni a sample te zong zani samru pakhat zinga za pani point par paretan positive ani Tudin hmana COVID-19 shikai mi somli paret ommekin mi za seri somni pathuminan thi puito ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl changapuan ani Vice President Jagdip Dhankar chuan India chu khovel ram e badin hun lian zinga apangana ani to ati kumsomara le chuan khovel ram hosa pathum zinga atel to nge be se ti asoya nimina Prajata Pita Brahma Kumari Institution Rajasthan in kumsamlet pangana anlomna he thui sen Vice President chuan Ramhason chakdan thlirin tuna changa hun rai lo teya chuan India hian khovel in rel bona huanga din hun laili alu to don ti achiangani atibok Rishi Sunak chu nimin tai khan Britain Prime Minister Thar Anita pushunaka hian Buckingham Palace King Charles pathumna amua Prime Minister anni nuwa thu soi masak pera pushunaka chuan UK in sumle pai harsana khir tak amason mek ti soin Prime Minister Masa Liz Strategy Solte Chingfel Turin Thanani Ati A Chandrolna nen heng harsana te hi ansukian thei donani ati bok hunre lote Prime Minister Sunak hian cabinet member turte arwat felang pon tongin kumsomli pani upa Rishi Sunak hi British Asian zinga British Prime Minister ni thei masa berani dona thani chunga Prime Minister pathumna tur ani Chanchinthar serti topna na tlang pui Chief Minister Puzoram Thangan mitin her danglama hlotlin tir theitu chu tumruna ani ati Deputy Chief Minister Puton Luen Nimin Khan Tual te tomato herna khol hongin tomato kut pui man pui Vice President Jagdip Dhankar chuan India chu khovel ram e badin mun lian zinga pangana ani to ati Rishi Sunak chu nimin tai khan Britain Prime Minister Thar Anita chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani